Kuri uyu wa gatanu ku itariki 24 z'ukwa karindwi 2026 ikipe ya APR FC ifite umukino wayo wa mbere uzayihuza n'ikipe ya Mahia bikazakina rero kuri stade Amahoro isaha ya saa 9 z'umugoroba. Tugiye kubagezaho 11 ikipe ya APR FC ishobora kuzitabaza kuri uyu mukino, bashobora kuzayifasha kwitwara neza kandi bakazaba bashobora kuzayifasha mu kuzegukana kino gikombe cya CECAFA Kagame Cup kizakinirwa hano mu Rwanda. Mbese jyo ibyo ni ibiki byanditse kuri umupira wawe? Ntago bibona se? Urabona atari byiza? Reka da, habonetse abatanga ikosora. Niba ukeneye kwandikisha ku mupira wawe cyangwa se ukeneye gushyiraho branding ya yose, wahamagara kuri nimero 0788 75 90 67 maze bakagufasha kwandika ku mupira wawe neza kandi ukabona ari ibintu biryoheye amaso.